Ambai kokpin nai channel rono taung kai sara Tripura borok jin bagai muya janai ni kokpin nai channel no जों सब समय support khayo tabo kok hingke ani office o borok faika borok no ang kisa ani nijeswo montri wngmani pore ang tam khaika abo kisa ang borok no highlight khainai kok hingke ang phaimani pore 22 ta school o 24 ta hostel o ang sular rika प्रत्येकटा स्कुल 6टा khlai sular rijaka tabuk project khaijak tongo o semao rimani taklai ni project o kwbangma project total chini 18 lakh ni project khaijak tongo o project ni jodi सरकार state सरकार bai central सरकार jodi miliwi ani o scheme no rikhai oro kwbangma project swnamjak tongo jemon solar bai tui tisajaknai ebong school rogo cherrai rok ni school rogo current jekhane kwrwi o jaga o porinan sujok प्रत्येक room o kaisa ba kainui khlai solar rinai yakhai lama o rinai public rok no public ni para o rinai oboni bagai o scheme khaijak o scheme ni tabuk bo government of Indian ebong government of Tripura ro abo bo tabuk bo chwngno o je project rok humani tabuk bo chwngno yakajak bari yaku rikhai obo rinani bagui prostud khainai ang joto lukurok mannani bagai sara Tripura o emon jaga tongo tabuk bo current sogaiya jaga o jaga rok no bisi demand khaika chwng je borok no current kwrwi jaga o chwng jodi para o hai kaisa kainui ri mankha hingkai ebong para ni nok rogo kaisa kainui ba kaibari kaiba hai article ri mankha hingkai borok lukurok ni khub subida wngnai ang nukjak kakra sora rok o tabuk bo emon jaga tongo Gondasora bisingo emon jaga tongo je current thaiya jaga rogo no bishes kre chwng rinani bagui jemon thalchora ayang room kwbai rogo kwbangma tongo para ayang current thaiya jaga rogo khub problem tongo school o bo current kwrwi obono rinani bagui no ani o project 18 koti ni project no jodi government of Tripura ebong government of India jodi recommend khai ano distribute khaikai ang taklai ni last BCO obo rinani hinui khub chongui tongo tei ang ani elaka o bishes kre borok no utsaho tisani bagui ang ani jemon ano thangnai BCO 50 lakh taka borok rikha o 50 lakh o ang motamuti 25 lakh ni already selai machine borok no interest jagina bagui selai machine rijak tarpore tabuk motamuti 18 hoite 19 ta ani project swnamjak tongo ebong khaibo tongo dukan sata ribui market set o market set tang tongo semao tangkha ani market set 4ta khlai room 2ta swnamjaka tarpore open market swnamjaka sata ribui 2ta room khlaiui swnamjaka tabuk total motamuti 18 ta already complete wngtwtwi tongo hingke aboni bisingo tebo jodi government of Tripura chwngno tei kisa rang rikha hingkai borok no chakri to chwng rimaiya ebong government of Tripura ro rimaiya ebong chakri rinani thakai rang puisa ni prosto tongo ebong chwngno rang rinani hinui direct funding chini government of Indian bai chini bubagra chukti wnglaimani chukti jodi rupayantrito wngkhai jemon direct funding kai chini hani land hani nokphang jodi chungno rikhai forest land jodi chungno rikhai chwng kwbangma develop khaimanai muya sanai rok no chwng kwbangma jaga o settle khai rimanai tabuk bo onek borok ni tabuk bo nok tongo kintu bini document kwrwi onek kwbangma tongo chini borok kintu hani nokphang chwng Tripura raijyo to chini mungui singmani ba oboni bagui chwng obo khainani bagui prostud tongo bubagara tabuk abono chaitok tongo je khai fano
direct funding by sini hani nokphang mane forest reserve mochongno dikha kai सबसे गाहाम होंनाय जोंनि बसखां निर्बाचननि सिगां जों किछु बरकनो साहाय्य खालामनाय अबनो जोंनो कौ गोबांमा सार को दिफ्रासा गामि बिसिं रगो जों फिरां खरै लामा खरै गोबांमा तांगै जानाय र कक्तमा थुमनाय र जखनते गामि आमसाय रगो थांगै काभरेज खायगा गोबांमा मकलो नुगै फैयो गाम बिसिं को खनावो माने बुद दग्रवै कप्लाय उनखा हंके माने साक नाङिया र नि गोबांमा कक्सिल जागै दंगो हंके माने बरगो फायनानि मालायनानि सम माने फायमाया हंके फायफो नाय फैया हंके जावरो को बाहायरो तैको हंके नरकनि कक थुमानि बिसिंतैनो माने नुक जाकनाय माने नुक हांकोबा फायथों निरो बरक कबगो नोंला बरकनो ताम बाहाय कक सानाय आंले बरकनो जखन आनो जेकुनु समय जेकुनु जागाबो आनो फायदैनि कबखे आं ना खालाया आं এই বয়স आं अन्तत बिसेफानो 20-22 दिन आं गुरक मासो तालो दाबुबो गुरक दं 20-22 दिन र गुरक जागो माने तिनिबो आं अন্য জায়গা थानाय आपति जेमन एमन प्रग्राम दं हायता इके अब आनि मुजुग मानके अबनो जे बरकनो स्वाभाविक बरकजों जों बुदि जिति दिरिका बरनि दुखे सुखे जों जदि बंगुक्लको तंगिया काय स्वाभाविक बर खाबायो किन्तु आनि एरिया हले आनो जेदिन कसारो आदिन आं थाङो आं कुनु दिन ना खालाया एबं अন্য एरियायावबो जुदि आनो साकांके आं थाङो आबन बागे आनि कुनु आपत्ति करि आसनो को खामबाय